所以我想問係咪嗰啲係燒鴨㗎？成隻燒鴨㗎？係滷水啊，滷水鴨成隻5.3 5 jam啊？你幾多錢啊400蚊。 ？400蚊。Nah, akhirnya aku udah dapet, langsung aja pulang, terus mandi. Ini ada kecapnya 2 bungkus kecil. Nah, seperti ini bebeknya teman-teman. Ternyata tuh bebek kecap asin gitu guys. Kirain ya bebek panggang ya. Di sini aku langsung aja nyambel. Sambal bawang. Sin. Oh, Boleh yang musik siha ni ko. Yang musik kali ko. Có bị áp kiệu luôn. Xin không musik đi còn mày cơ mà. Tak penyet. Cut. Wah, mantap. Mantap. Ini ko. Yang itu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sipan. Susik ya? Sifan. Wow, dagingnya. Sambal bawang. Mari makan Besti. Nasi gue di mangkok agak gede nih ya. Terus ini sambalku, sambal bawang. Makan pakai tangan. Chỗ lạ rồi. Thú thật cái bữa.